Adofo ye mamu nyina akwa basronko ediba eye awaresem adwumadie so se ne munim no bosumi mu ni nyina ye wodo bosumi na wodo no se dza ahemfo chiye ebi didi bi achi na memu akwa basronko esanse enne dwumadie na ye de brem na anya dwumadie ketewa ena eye dwumadie a ebeboa wo a wo hweme ama wawaresem etimi agina yie na ye eniso ewurade anim eni nti temu chuku jijidam ede na ope fula ana koko ana dokodoko nsabi ana na bi relax na enne adofo amanya wonom ewa waresem dwumadie esu ye kan valentine na omonom ye more than valentine na nkasa eni nti obeka me ho ne ye de nsambo eni ahohoahoa e de ahia Mr. and Mrs. na ansana no ye twia ho kitwa bi ni aba ye ba pe ye de nsembo no ehia wo adofo ye mapo nyina akwa babio e de ba awaresem dwumadie so na enne a special day bosumi mu ni nyina ye wo valentine bosumi ye wo dobosom me na yakopon nche yade ye nya dofo akase mienu bi a wo mo ankasa no mo chen valentine na ankasa eni ntia no obeka me ho ne de nsembo odede ye eni gie ne de ahia Mr. and Mrs. Asante sen see me Maxa and papa steps near nice pa papa steps ne de bi ma but me ba maybe so de ade do twamu sa de ye no adofo ane ebusum ne awei me fa kwanya so na me ma eye Mr. and Mrs. Asante akwa aba mfamra awaresem dwumadie so me woni papa mama akwa aba na ma me say de bia ye be humu bia na say the connection is there tam bia na say let my plug bi bia connect bi papa e dia dia ye beda wase na yesu wase ya dirty for so agebra sabre mu hwe yesu wase yo mpacho me say na ya da won so wase se kwanya oso de amaye say secret na ani nyame nyame I see in the beginning God adi bia odi nyankopon shasia ewie yes enti secret ni pa ni nyankopon ahwefo mo so say ko bi be ka bi foforo but papa ye onyame nipa ye papa na ho tedim bi eda ehye potomanto mu na mi ye pie dodo na so nim sa din no aye sofo ebruka an sofo die na se ne sofo di nyankopon ahya ase no maybe sase anya ye biada obi o se o na me bon ho mpaya na nyankopon ese me nware no wo de na ye de na wo hia babies that's say nyame na ma mi hia no nyame na ma wo hia na kwanye nyame fa ma mi hia no nyese me kombo ne ho mpaye na mum kwanye onyankopon ma Rebecca ehia Isaac no eno abi no ma mi so mi hia o yere mavis bacha wow so mama so for mama papa can be na e dia na ho so de to aso ansana yakọ mpacho se de na o kanu say adie bie mo nipa ya brabo na ye bonnet say movie na movie no nyankopon na ye director iti nipa bia obeba asashi su bia nyame director wa kwan dada yo jise wan kasa wan anti nyame akwan so bas wo fa nyame akwan so dia said ye wose wa brabo ko bia sa na nyame program no they said na papa ka no eye awrade na ma e sha even though obi a nkobo ne yonko mpaye na that time na me go school Trans African College enti na that time Ford na ye ejuma enti me asend me fees afa Ford was say na me kwa kwachi na medical share no so obeje na ade e wo Ford station but me who in there yankasa e wo say ko yankasa o me na me hu no me ba ahwefo wo se ho nsem kakra be wo o ma me ko de yanko fifi wo kakra wo papa wo station wankasa ono so no wankasa e de na na ekoso wo tirim
honest na bia nkoso obi bia nkoso otiri but meji madie ni wie no ji ni die jame meji madie ni wie na me ba na me ni obi ne nam ti me ba mbe to say oni nipa ni ja holding kom okay henti ene ma me hu ne for the first time say okay nipa ya me share no for station no nipa me ne nam edi kom it's all day ankasa ya anya bibia ya ma so papa hu efe na bibia tisa nka ma sha na hwani mpo ma sha na cry command on ni nipa na ne nam di no ote mu so bacho dey bi one team na che so ni nipa no yes oni nipa ne da bacho wow bacho na ene na da ben pa se ne ye di nkomo ne ba na ho se ye kon kakra na di wuram da ben pa ne da no a papa sheda ebie na no ka se akosua me bi se me pewo papa da ben ya bacho mi se enu achi no ye ko hia o san ko hia bi bacho e wa sorry yes ye ko hia wa sorry me ko sorry bi ko ye program na ono nso wa sorry ho wotonyum so after church na ye exchanging numbers yes and ya me ya sorry nyina wi ye later kra na me frɛ no na me ni hia bacho ho so ye me do me do don sem ye me do don sem ye me de to o ya so ni na wo je ne number no won so so ni na na ekoso otim na obe frɛ no na woni so ababa wo de na me be frɛ nya mpa ye na ne ye bebo kese me hu na mu sa ababa wa we se de ne wo frɛ no obe ye me yire yes straight forward nya afi na ye ko bo ho mpa ye na da bi to frɛ na kase ana me frɛ na so me be so me ye hia na ono nso anan ene ye hia ti that time na Malam Junction na nsuo ni nyanse ho no filling station ni ho na ayi bi ho no mfra berima service ba no ma yes ayi kakra bi ho at that time na nkrofo tena ho gym from and niema so that was baby ayi hia kono ono ko school JE and what Timakati ntina ho no ye ne area me nso mete SCC inside ho so that route na ye kwan so ti ho na ye hia enti kwan ho na chese mo ge ngam ye adofo how simple it sounds na opay me be no ancheche no bi anchero ene ma no dodo na aba ena obe ma be se ne pa ena odnandan ne ho ena o cheche no anya se wo be fa me sheep ena fa ne kosi sadie no da bia me tu ho fo se wo hie obi na hu no na one ne click na pe no a enye fe na akodnandan ho ba akoko left na be dan be ba right no na bia na obi agide firi so enti no odnandan no kakra na wanana o se woni se de ma de o mutie ye kakra wo kakra de baby si cheche no kakra ba cheche no kakra nanso na nye bebre enti amama mbre bebre that's nice papa come go e dia na pa papa ho pa meka se de one obre ne wansi na obuni panso onfa ne se ebi a me yesofo me yesenti no me de sa ne ma no ebe wura ma warem obunipa meka se obume obuampa na sofo die ne danchan a ohunu se ne yire mpacho good ohunu se ne yire na se de be ma ebe yi ne yem so ne obati or supporting anyway bia no obuame because menene net na na me de call mental house. Wow. Menene ne wo ho na me de free mental house. Wow. Menene ne wo ho na me de me first album buy aseda obata. Ni nyina nso no na e produce ye me ni producer bia anya jumada. Ni nyina ipo that time ni enware. Sa nyu no po aseda no ma me ti on kakra capella. Ye ku me so menwu. Aw. Every I say ya sorry. Azera dia ma ye hu amasemwa. Asido Sarah dia ma ye hu amasemwa. Asida nyu kwana betso. Aha. It's that time ni na ono ana supporting me even when we're not married. So say ye be ware ye. It mean say apart from say oye
be ma odi ne ho ye ni nyame djuma no osansu obi a obu unse mema bebre a oni oba te kompese obebo oba ma na bedum pempem so a ono ni ewo otimu sa adom a chede bi wo bi o se me support opese oboa wo na pie ba but opese onye but we dey every day opese oboa me opese kwan bia obema me dream I come to reality bia no oboa me yeah and he hate to see me say my sad and I'm my D. You do everything to make sure that I'm okay. Those are the things that me pen on. Apart from the fact that we show you, yeah. They say yes of my makeup. Why go Bible school? It is 7 papa cry yes of war and can one out me yes of my Matthias. Adofo yenua ba Mavis Asante. I Mrs. Papa on no kafo so for Asante and me no obo twetwe nkombo ende e wa Awaresem dwumadie so na ye ka Valentine na wo se frititi ya ka Valentine sana papa uhunu wo ne wo yere mo Valentine fa mbacho ye de debia ye Valentine debia ye Valentine eno anu no ye ni debia ye yisi wa ye didi ye Valentine because ye odo ewiase nyina de ekuta ewiase nyina ne odo ti Yesu ba ye Moses mera nsem du ni nyina obetwa ni pense ni nyina ne odo sansa wudo obi a wonya ne bone ti wo hwa every day bia no ye Valentine every day bia ye Christmas every day bia no ye wani jiem sana ye hu no papa say every day bia Valentine no every day bia ye Christmas every day bia ye ni je it is a woman every day enye wani je dade a bo modern say wo hwa ase ama every day aye wani je da papa one mebe mo twempana be ye emfie sen ni bosumi sen ni na watwe sen ni ya ntwempana yemu ye hwehwa wale mpana twen di minim se na isa woni nipa no ese dabi ya tena ya san ye wale sa na pese obu se sa o tena ya san na mo ware yeah enti mo tena ya san mo ware no na mo de mo ka mo ho dabi wa fa ho an Canada be ye bosumi ahe na mo tena ya san wo ware no em say eche because na nche ne pese ye ware ba ye pese ye ware no bibi besi mu ya toto ne emanyina wi aye bibi ago na bibi besi mu ti a delay ememu twen kakra ma ye yes enti eche to anche bia ne ye de ware ye enti se me ka se tu eye enemabu ne fo se onipa no ene we share wo bi no ne betena so wo twempena wo so wo tena bomu as cohabitation ansa na omo aware no ede na be kan kire eye maburu na ehwe ye wo bra ye kan wo dro ensem de mekani se na mitatiti bi wo radio ne ne ma se wo se oni obi hia ansa na maware enye nyame kwan so no wo pese unhunu nipa wo ben ade bibire unhunu ni ye ade bia television kure ben wa unhunu ni ye wo pese o study nipa emen no kese wo fa e na unhunu nipa wo ben wo betimi de 20 years as study obi unhunu nipa ko a wo ye because wo ben no enti se wo no obi hihya wale na de mu nkra wale fo ye bia mu gusu mo ya de beba ne sa wale nkra hwen ma so esanse mo wale dada because mo wale dada na mo te ho enti awale ne kra nya de beba so na se de bia tetale na wo yesi no wan nya very careful suban bi woni pa ne ho a unhunu enti e wo se wo study nipa no from afar kakra ansana wo be ben no na nipa no wo hu no ehuni yie ti meka chiro bi ase hunya so no obi koda se no obi kotena ansa na asima wale no Matthias obi ayesa ma na yeyie ate bia na wo yesa na enyiye ma obi wo wa saadi nim no okọ ye nso nyame aboa na ma na ware agina ayeyie ayefe ate bia na wo de enye sa ma unti yenya abotre na ade bia wo pe no take your time let's study na bo ho pe na twen urade ani na enye bibia se makọ urade anim se urade ma mi hu se we ye me yire sampae no Onyankopon ntanza dabi onyame mbese mi hunu se we na me de ma mi ni abegina ho nyame chere me do ya no sa wo dabi sa dabi e wo so me na me hunu so fuma me ni me hunu se
oba me pese me ne tena no me pe oba so for dem ma me 5 wansa na ohu so ma me de na wo hu wo no ho a emma wadwen si wo pise we ye wo ba me pese me ne tena na me ne bobra e de na wo hu de di kai me hu no no ho se number 1 ne ho ye fe beautiful young babies ne ho ye fe ena number 2 awadom akyede said ye woto nwom said ye wote no awadom akyede me se dabi sa dum we be kama dum ne ho a ebekọ animu wa abrabom enti de di kai me nwura sunsum babu si nipa hwe de tua aniwa me hwe said ye wote honam fam said ye ne ho si efe eni said ye adom akyede ekuta no eni said ye wobu ade efa. In fact, one of the keys ekuta me yere ni se wobu ade ye. Anokware. Enkrofo bebre no, wo mu nhye de ni match aba he. Wobu ade ye. Enti ni o de minim kakra ba se fa na adibuo side ne de. Adibuo de mama. Metimi ehu. Me wife de me tene so anu maso. Oh. Enti enema kakra bi a meti o simi kakra ni mu miensa we ana medical cancer. Na we de ahwefo mamutie bi we de me papa nko ana eka. Papa ya na esi asofo no mo pema kokofo ni ade ma wo moto nwomo ni ade ebi ehu so to nwomo ye kokko ya na ade kosi di so anamboa oh me pacho ya na etani ni hia na nsu bia na nyesa aha etani ni hia nsu bia nyesa na tie we dia eni ni hia osofo bia nsu ye ni nemu ye pade efe ade efe e ya ade a efe e na me nso me pade efe of course aha na onyame ka kire Adam se oba ni dress it and keep it. Oh, intimi senya ade efe na o se me san hwe so esiesie na san ye fe mo ye fe mo nti ade efe de efe papa eya amoko mpa chan ede na dem tokwa baba montam se na ehum da bia mosrete ye ntokwa na ye ko no enye entokwa efiri se me wale ni besi ne me mo ne da mi mo wale how many years ni me pa choose see ye ko 14 years yeah if you do 9 oh wow me mo ne da mi nsumu ne da nti mutokwa no ko no se ye ntokwa ye muna ntokwa amuna ntokwa ane amuna ntokwa eno ne ye ntokwa amuna abro so aye 30 minutes 1 hour and na ateko me di pia kwa aba asana ateko na ateko oh me na se ntokwa sa walefo oko na dabi yenye bi wow na obi abetena ya se mu obedi asem dabi da ede pa na pa wo kunu ede na ye ofe wo wukunu me metenchen yo so ade bia me fe e wo wukunu bibia e woni hu bia ye me fe meni bibi say weiti na adini ni wa makase because of adini ni wonja fe de penny bi ha bibi e woni hu bia e ye me fe me hwe ni ina beauty ne dan ne outer one ha ti bi oni hu bia de me nyi we everything about him there mepe and yes some dem ti bi yi we ana bo asem de onye be ku oye mase enti no lecture some de dem pe o papa ho ne the way I was smiling and the way I osiesie no ho na ho fa ya me fa ma social media mitimi hu na mitimi zoom no makwa free na tade no no we na tade na say papa ma sitimi siesie no ho osiesie no ho fa de ofa no ho hwe o de hwe the simple crowd ya ba hwe say de tefa one combination no navy blue no was running the trousers name ache papa fa no osiesie no fe papa na ya me show sorry ya na me ye kan so asofo na sebe wo ye young na won hu efe na nyame ahira wo mu no ya asorefo ma ne bitaye sinti dua bi de ma hire no ne ade wa hia sa ade ni bi wo wa sori wo ne papa sori mu na wa hia bi nso de na ma ya fa ho se mama ejuma na oye no nipa ho ejuma anokware na nipa nso obi a wo ba wo hu bia wo ne motiva odeba obi a na dwen bia ewa odeba obi o wa oba so obesum nyame obi won so a enye nyame nsum ti na obaaye wo de na kita ono nti na ose wo hu ne fe but ade bia meka ne se me ma nyame adwuma na oye no exceed ade bia ye around me pese nyame adwuma ne konkan enti me nhwe
enchenchen minim se wo be hyehyɛ wadwen de aba but me kura me hwɛ na me hu ade kura wo de ba me mfa madwen so enkɔ hɔ na ahame ane me de ne se nyame adom ya asafo maame madwuma e wo se me kɔ asɔre a meyɛ na meyɛ wo de a wo de ba no enye hwe na meginidi of course meginidi se ade bi yo hɔ a enya ade a obɛyɛ enti no me mfa madwen po enkɔ hɔ na ahame komenim se oyɛ da nipa ho adwuma da bia me ka se oyɛ asafo maame o se oyɛ se okra e wo se ohuni e ma obu na nichi oyɛ se kraman bibia obepo saa na ensɔre ma no enyina akɔ ɛyɛ asɔre ni so nti na ma oyɛ asafo maame enti e wo se odi asafo no esi kan oyɛ den a obi epese onya okun oyɛ den a obi pese obɛhye obi oyɛ de obi pese wasof maamide na awudie no obetena obi kura obeya ma won se oni wo chekura indirectly oni wo chekura wa kura won se oni wo chekura but dodo na eja woni pa no how you will take it and how you look it me dem me hu na ma bebra me bu na nichi me said they look back me hwe na me hu hwe na wo because me ma won fa oba de energy MSA wo die me bibia me hu bia no Sasa bi ba wa kwan mu ade na abaye ebi nyamba ye die but bebre ba o na no ya da o ye ne sen o handle ne sen am say ye djuma ye no ene ma na ye djuma anokre o ye osofo a Yesu ne ma di nachi anokre wo na wo se hu se de o betoto wa kwan ene se de o be nante ene obi wo ho a ya bob ne pa na wo ba wa kwan ena kuro we no oye mango no wabosoro no wabredi abodi ya ubejibi nti wa moni ana ho a ubetime nya asem na wunya asem so bi besa wo yire so te o se always bi anyam dwuma no mo wani dawo ti ayi wunyame hu mobro ni ahweyie ena kwan bi so ni se nti na de America always be I want my wife to look good of course because I hwe wo yira o te wona hwe wo yira odi wachi a eniama bebre so aboa wo ma oye very careful nti e ya ahweyie ni na me mobro ene oyira o kan ho because everywhere me yire menye sofo na aka kire me yire say udi sofo maame wo fie enya asore ha na oye sofo maame nti uba asore me no I don't do that me ni ho a wona ya asore o take ni ema bibiri nti always be we move together nti it is the best nti sa baby a wo ya wo ba be hye no e ho na ichu onko muni masem kobo na ye de me twa me ho ama me kosan bi ampese bibisa me ntimi bisa enti yetwe ho abasisi a ye ba na ma bebisa se edi na papa ne maame omo ya omo de gi wo omo ani omo de wine down edi na omo ye mo mienu no ye bom a chese e ma obi atimi relax so wehu enko baby a o pasam samia ene yetwen ye basisi a Adofo ye mamu nyina akwa babio ediba Awaresem dwumadie so se na munim no memni dai eni memni da bia ye de Awaresem bremo na odobosume we mu die na ye de won tia no adofo papa ye de won tia no eye Mr and Mrs Asante babies Asante na ne ho kafo na ya bai na me ye kodo ye twa na me bisa se ede na mo ye de wine down ede na mo ye de jimuani ede na mo ye a chese mutime de relax wana me fan start no answer you to answer now yes answer now bra we dey listen bra ya no ye ya show so de ya no ma se na mi ana makasa unkasa oye di achinti ya so ye di bi kasa what do you do to wind down but let me say ye me enu you always happy na dia ba ko ye secret pa ni say we talk we share mo bonko ye bonko mo ye kasa sa yes ya dia ba ko a ye keys wa awale awade a awale a me dwene me ho me fa me ho adwene wo mu no awale enyina nti ye kasa ye di nkomo ye wo fie a
yɛtetale ho eh nya wale a dem ho saa nya wale a se ebi a ya wale 14 years nti akoye se dabi ya wale always be enkomodi ekoso bibia me me yiri di nkomo bibia woni me di nkomo bibia ye kasa ye bibi that is ade ekutaye eno ana ekutaye nti ye mudi agro ofie ye di pa te se sense bibia ye together mo huri wo paso nyina ye mu ya otimbe obobo me ebi also mo di sumu ya ko There movies together. Ebu na me ya do kitchen oboa me. Ebu a sensual ma me ebu am say my bread try dey intimates. And onye but say for by resi me so. Obeye. For menkesi me so. Oh, and you said one tomato sweet dey na. Minim enkwa no mpe ono ne ba ye chi. Dey am say be ba ya chi. Then ono akochi my family no. Those are the things that yeah together and your studio of you it means so cut now so say call live and ya call say ko din koma it's yeah nema be brave ai matter bia no e ma mo ka mo ho bom ye bompa ye bom ye sua ba ye bom e ya mo dware bom deb ye bi achi mo dware bom ye bi achi yeah that's first enya patcho enya mo coffee mo dware bom obi e jare time different as I want enu le ma pro so be jalentem won pe jalentem ye jare time na ma yi guy mo dware bom no mitimi da samasora say ya no wa bre so be jalentem be se mi jalentem mo so person jalentem ene ene idie anadwe mo dware bom ma me ene ya birthday Bacho, Munyale Momo Mammy. Now, Mimi says, you. Papa, when we saw you were a celebrity, or a celebrity, Cassia, Ghana hanging na, or your Ghana for dear. Na, or cover be a nipa, hold, if you be banned, you be chian, be a ya son who said nipa ban will you need biblia, or feel it as a husband. I dear, I am a nisu, I didn't know, but come in the wall and no come home. Se obepie enti anytime bia me hu se o call ye boni din ye kana sam na che se one of ade a me hwehema no abam enti am always happy for her the only thing I me catch ni say anytime bia ni pay healing no o man ani now when you're very careful because obi our town or men they odo na ben na they odo no so na pass am always be no on ma de nipa ka ne de nipa ye wonu nwura wutirim na always be ama wani na ho no monsuo ti se kraman emfa wano ne uti nkobo nsuo no fa wotachire ma na ma wani na ho straight na we ye wadwene se me de ti bom na me wura fi me ho de ya de be fa obi be ka uti a hyensuo no ti opie na nipa heli no na mani agi so yire ye celebrity kese na obi ebundi me visa ASANTE me eno na ye me ba oyire onimasa o onimasa onimonyumoto onimaduane no a bibia onimye onimpaso agrodi babia o kasa so from 5 onimibia ye o za so kan okure onimibia ye me panipa sa onimibia na brabo me panipa wo kan okure all metnance will show you so Awaresem de agya sɛ nyahwefo munyim sɛ ye no ye kan sɛ ne tie ono all metna ha no no ye say debi he's been very real. You pay real people on this show. And you know, let's just say all round no wo yire eya de wo baby sambo bobio mamiti aduane no a oya de wo asa enwomoto empemu agro just those be mother osan ye mother wo hwe eno de he just wo kura wo te nchen na wo ma obi a obesan be ma obi akiri oye neat wo ye ni just wo wa be ma obi no obesan be ye ko be asam kura ko be bi kura ye pentem kura no wo o ko siesie pra kura no se kopra ya pentem ko be bi still opeso ye bi enti eniema bebe na America na enkrofo nyim sede wote sede onam abonten hyen no saa na wo fie hyen onye wo bia abonten hyen efie pasa dabi me babis wọ́n sẹ́ ne papa ayi wa ye ya wa kan phone wa peja wi
Senka papa ne koi papa so a celebrity pastor. Ono so a celebrity pastor. Na send ye kanwi na ko no so si amonta na mai funfam ne ho na we ko na we baba em se no podi we yi ano dada. O de wani be hwe se ya na wa ye den. We wani e de ato nchen se wo kra. O ye den ya mea na wa na wo ti aware no ho wo na yire no ankasa. Den colors pa na papa wo pa wunim. Papa ope white. Ope fita wo. Ope white pa na ope red. Red and white. Yes, and ope lemon green. Yes. The colors, favorite colors pa wo pe no. White dear. Make us say any favorites. Aye, white. Edi aduane pa na papa pe. Ana ni ji ho a wo ye ma na ni ji wo fie. Da no be sad 26 from bet my 100,000. Unfortunately, it's not the opinion aduane bi anwa mo. Anwa mo. Anwa mo na any favorite. Anwa mo na wadi. Any moko. Any the any favorites yeah. Onyo obi ope banku fufu no money apesi ni ade. On the face papa meja fufu di. You worry for the past 14 years me ni fufu bi. Me so sabi fufu. On the fufu nti ama me so by force meja fufu di. Nti anwa ye mana ya wo munya wo ni fufu da. Ni fufu mi ni abetie mi ni die hu. Ba wodi benku kra me na me ye ma wo di. Na che se mi tie mu ye dia papa pompa aduane a ya sheda mene ni die emu macaroni ni die salad emu sa next year Valentine ye papa be call Italy no akodi pasta ni ade wo ho so on your mechire ni papa o won ti ani obre bi pa won say me yo di fo na woni ma say bi say papa pa anwa mo ni ade me so say won so take time e de ye ne ho ade in terms of say de wo pe ene de won pe e wo fie de na papa on pe de on pe kwa de na on pe de on pe de on because so you be home hardly say ni bufu na hardly say obey ade a be hanu it's de on pe pa de say bia waka asem na 20 and me so me obi amaso emre me obi a waka asem a me sure kura me ho se wo ho me obi a me enti ene ma meka se me should yeah me should anyo obi a me ya ade ama ebe ha no ni bubefu yeah but o enipa de ye den ya obetia na ade pa on pe dem is okaje for me am ni mu de na on pe be ma me should ani ene ma mi so no nkasa pa ene na me ya wo pe e fa fie de ade a me mpe ne kitchen a ho nya niti na nsusu me yere de always be no me kitchen abrabo ma de a me ba bi a ho hia me wi aspire kitchen of course me pese always be na kitchen de ho hia me kra cha sitting room anokre enti ono nso ho apase enti ono de me de a me mpe me ni no an waka no cha da hu bia me ncheda no no so ni favorite colors yes the favorite here red the favorite color pa red and now also upper white and a pink it's not just a combination power wow me me hu se wo do kunu so edom na se wo hwe ye nuanom ehwe yen eni e wa Awaresem so na me ka se to youth no fo eni enipetime ware acha busumi nsia oba ne oba ma hia fefefe ne aware acha busumi nsia acha afe ene okọ registrar general aware fo so pa ne awade egu eni afutuo na wode be ma aware fo ene mpo ye mabu na wo no mo efe no obesi aware kwan mu that's mommy the bia no na asemba kwa meka ne se me ankasa me kwa awade mu na de ehye ma adwum se me empower jaye nti eno ya ade a ehye metirim me de ato metiko nti bibia ni we be ma meja aware eno hye madwum nti because of that nti me ye asede bi e wo se me ye ani ahwe yi se be ya sa bo hye na ma hye me ho no ebebem
because me who say I was fortunate to grow up with both parents, and me who said the eboa yen enti e yese enane eja ebetina ne atete emma eboa emma no kwadru me bi ma me tu kwan me papa ne hwe ya ma yenyini ye nti se nka na awaregya ya ba nka edensem bebre nti wo ye babu no a na wo pese okwa aware na ota aware ase a fa hye wadwum se awaregya ye de wo mpe na nyame nso beboa wo ama ho ahoden no ama wo se anigye no na wasan so aka sa asem na kyew no work towards it oba abro nwase se de awade asem kan se ye man ye mbe ye nwase ne kunum so nya domaye ene ye see women empowerment we are the same oye den one be man timi nyepe ene nkyire se wunye obi pepe eno nkyire se wo ba no uto sini wo bibia mu na emom no ho asede asoba na hu no se ne asomdwe beba wa wadie mu nti no fa Awurade dikan buuku no ye wasede bre wo ho ase na efie enyo yes anema we ya magic ni baby ya me woni batem wo bi to sa dun kakra me enka sawa kechi Awurade daso donema Awurade daso woni batem wo naja woni batem wo enka sawa kechi Awurade daso donema Odonimo minyame donimo kasewa kechi Awurade daso donema oroso okrawo minyame kawo ye kasewa kechi Awurade daso donema enyu we de me de o kasa no na Holy Spirit drop ye se men kan che na to kakra eme se de enwum no ba se be ba be ye no aye on a wo hwe ne benya wo so na enche bia ye de adwumadie e be ba na wie ye de na mpacho emofra ne yesen papa mpacho mu ye miensa me ma se de ba se mpacho me ma mienu oba ba ko eni oba ne me mo nyina ho be fe oba ne tirimya de ba o se ne ma me ana o se me wo se ya mama no ta so mo papa no oba ne se me na be man so se ne pa wow na eni ya tena se Awaresem dwumadi so ya bonkomo bebrebe na nia bia betwa to na entwa to mebisa ene se won se Ghana ha no no ye pe sebe scandals nipa se ye obi ya de no wokosoro a nse se be boa no ne ye twene sen ne ye kan sam anim ene de san na wo hu social media some of social media pa sana mo ye careful mo hu e wo social media no so ba che da se am se enkrofo bebre study ya ne a o mbe hu se social media ne so ye wo so but ye very careful jedi kai ye mama so ye ma krofo kra nim se yawo ye to so ye fie unhu no da bi office kra no ye gina portion bi na ye ma aba social media so the life na ye able social media no so many things I am fama ko yinim say social media no ebetima pagya obetima brewase na nye asem aso na ye de ba ho nti de omema nipa hye nipa nkran na ye de aba ho but ye mfa personal issues ma ho nti de be kan say nipa bi anhwe ne ho ye o social media no so eye abo nipa bibiri na nso abre nipa bibiri ase na obi wo ha we do video beto wo be like eno nkyere se de wo ye na ye nti no like obi wo kra de a wo ye a enye na no be ba be like ama wo nti ye nhwe ye hu ye o social media ne so na ti se ne wo ho na obi akotwusu ni kunu e wo social media bia nipa no wo ba bi na one no ti fo so no mo kasa no ye be sere se nipa no mo ni na ho enye saa na abra because obi timi di obi enimu ye profile picture obi timi so many things happening nti enye very careful social media ne so bra ye eye social media ne eye fire business we ton ade e be ko we the education bibi e be ko but eso ye toro
eso ye toro de omi hu ni se obi tamfo timi ko yi obi tamfo so obi mpo obi asem kra no de ade koto na se me ko like ya nipa ni hu se ma like because se me so me ya ne tamfo nti social media ho toro apa we de no na we use ho toro a nipa bia wo ho ani nipa oba udi amu ba twere nsem bele me ma you have to be very very careful nti me ko no me nchate ho eno ano no me nchate wo sa platform no so o do picture no we ni beto so there be me nchate wo because minim nkrofo a wo ewiase nyina mpo na ehwe ewiase nyina na ehwe wo eno kre ana wonnim nipa a wo ne na kasa eno kre nti yama yani na ho na yehwe hu ye especially yenu mema mo ni yenu ama mo wono eba especially awalefo wo yo warefo na wo social media be very careful. This is a very careful because me ubusa me and bia me ne sofo me kasa me ka kire ne say social media ya de bia wo yo ware for no anya very careful e easy say wa worry be bet me egu wa worry yes because e bet me the attention every responsibility so yeah enti wa anya very careful when ibeba ho so no say de wo say wo hwe wo ma say de wo say wo nya adaje hwe wo kunu say de wo hwe wo ankasa kura wo hwe wo hu yiye social media ntu nya sa na ejiwa boso afi obonza wo ye basabi afi obonza niema bebere nti ukoso kakra how the phone not to baby kakra o foso kakra na the phone not to baby kakra no wa ye de wo se wo ye kakra na wo ye sa ebeboa nti mesra ware for say omo hwe yi wo social media say wo fa wani gi wo social media so be papa wakasa wo sa social media se me ho pa o yeah na me show enra na me show ugina boat so o jeans no o cambo trousers bi na national pockets na bo ho no na ukita duam na ugina boat yi so na enso na mse en me be na de hin wo nam mi ho ye hin me na mo ba cho na weja wo ba cho oh sin ye papa it's a very nice scene ti me hwe na mse a enne wo be ba papa bi sa say ho ye hin say ade a eni akira nkaja maame meso kamo ebi share kope kamo ebi share epe yi obi kan ekume bi share de ko gina boat ni fata papa na energy onya wo energy we because time bia say you on the move time bia wo ye bibi time bia wo ye bibi nyame free wa asumjie so ye nyame free wa the fact that wo masumjie me ni obi ni competition me ni obi ni abrabo masikan the beat no e ma da bia me nya sa asumjie na ni je ma de mpese me ye bia na me ye na papa I support say William ko twenya na odi machi no hobby it's like he said we do everything together and he said that bia water machi na me nya sa energy me nya ko ba sorry na koye oh show crying yes ope push you sorry na yen koye awarefuo yenya ni se be yes obi an ne fie die true ba say ye boa ye ho aware mu ne die ye obi a se die aware bia oba ne boa be ma na be ma boa wo ba enti no se be say oba no ene koye na adwuma eye adwuma pa oba ma no boa oba no na adwuma na ye yi a eye mamu mienu ne mofra wo mu a mofra ni nyina ena se wo beri ma no so na adwuma ya wo ba no so boa be ma no se be ya na adwuma betimi etumpon na mo wo fie no so mo aye den mo nya ne sese mo nya e de bo ma bra bo ma so ntwi ba enti sa na ye bedi eye ahoyi a ye ho oba ma betimi de ne yire ho ahoyi a se ne yire kosoro chen no dodo no krepa I mean what is that hopa na ye ne ya sa ne yire ne tumpon na ne wi afi se o tumpon de bia bebo afie no ana ema no so mo tumpon ya na bi ma no ye katikati dodo no so munyai cause me hwe maybe sa katikati no bi ni ho na me so se sokoye sa ba ni bi so a kamye ni se papa ebe yi na kuma mu ina no de ata na chi aha eno nti wo ye oba na wo ye bibi na wo kunu bua se obetumpon na wanyini wade a wo ye nim na de ahobrase no obuo e de ama wo kunu se be ya bribia no obekoso no aye den na watai wachi ekoma other side no so nti na Awaresem dwumadie ya ye de ebrem Adom TV so ye Valentine special Mr. and Mrs. Asante na patro asoro the friends ma so din the same Crown of Glory Assembly
crown of glory. Crown of glory. It didn't mu eduo. Let's say and onyama botri. Oh. Ase so abotri no ye no bi anya influence am. Enti en onyama botri no. Sorry kasi wo so tu mo manjo kevo ha. Na sorry no. I didn't hear me do. Crown of glory. Wow. If you do 90, I'm worried. Bajai. As my baby said, dear. I said, besides, I'm back with you. As some of my raps be as some muscle. If you do 90, a dear, I'm more catch them home. A dear, I'm more catch them. Now, a year will don't some more, or don't me pour don't some more. Can we don't say bitch on so and can be child. Oh, but I be sure. Ah, mention him na. Idea de biano meka na idea ba ko so a e pese meka na obi a ono so hweye no e boa ma wale yegina de bia na o so ka odon sam kire wo yonko de bia na wo ya ade so adanase bonabaso mani hu se de waye no ade kura na duane na obeno amodi kura adanase aha nti ya ade a me nti akosu ade de bia obi anim se medo we nim dada. And I mean, no, oh, of course, I don't do that. I cherish you. When you say I cherish you, I don't joke with you. You are my everything. You are my heaven. You are my everything. As like I say. Yes. Heaven, I ever call. Yes. Pamela. Hey, you are my mosquito in my net. Heaven, I ever call. So we are heaven. But no one going here. And there's something to call. Papa when they come, me ni ho agro, me ni yire ho agro, me dey ni die man. O dey ni die man na. Enye ai ni pe no so e sanity. Obi oni mi bia ni se. Oni se wo do wo yire. Me fani ni agro. Akosia. E dey na wo ka kire aso. Krobia. Krobia Asante. Mama ono wini. I love him. I love him. I love him. And your patron man peg. Man peg na represent Valentine na ye di no. Man peg mame. A papa na fun ba ko. Oh wow. Mo fa ma chede ne mre me. Mo ma chede ne mre me. Ani arafo. Wani nye. Valentine bebe bi Onyankopon ye yadom. Na wo hwe ye so. Na Valentine san to ye bi ewu a. Me so se wo I will share no na be the next couple. I'm not be the next couple. I'm be tena ase. Na mo so mo de ma Awaresem abeka ma nipa nyina tie bie na timi aye nkranhia ma afofrofo na ma ware na koso anyini na de me kan say you say nipa eni edomani san no so takrache eni ntino say wo ye obi a ye celebrity ya na aniwa ewo ho nanso ye ko Bible mu a Bible say akondie biara ni ho a sorry wa ebegina na tachireme bia so be ebe kaseti a wono no so be bunufo eno ntino o sorry na ade sampai boy abọ ho ban esan so nipa bone ewo ho eniwa bone ewo ho na ena nyame ayadoma machia eye adofo lovebirds bi me mani age papa Awaresem Valentine oh afi we dey di o yedi if I tell next week so you the couple fufro and eba patcho fesi ni say mamme papa die to ha ne mama die to ha mamme arofo your Valentine gift ewo ha na aboa from boy me the gift ma Mr. ASANTE no fabric center Mama Fabric Center or China House, Rollins Park. Mama de eja. Se ba ne lace a papa Ghana hanyina one would kind. And the banner memma entire what the captain near the up and down near Diana, one apparels near Diana. Mama edimu putting papa and and they can't say ye Valentine or so mumeji na dofone ba mu de bi ache wo no mo. And efe ye nuaba efia 1 2 3 ono so ewo Mokola shopping mall ani na ono so opese woni ni di enkomo efa Valentine yo ma ho wo bebrebe enti free efia 1 2 3 ewo 0244 202 177 0244 202
177. And I am a fabric and so the number open lace and I'm Emma and to my the pom John Pane sa political suit no ne ade na obefre 0243 938 556 0243 938 556 eno ntino ya wie yen komo twetwen die na esebe se me di achadie me de ma we say we mama die na we say so daddy die hey edi kan yo ma se mfa mamu na we so ya dey Valentine present we so e dey emamu Yakopon aduma ye besan ehia ebio ye da mo nyina ase Mr. Asante nyame ohira. Have a lovely weekend and Valentine. Thank you. Bye bye.